नमस्कार जय जगन्नाथ सकाळु उठिला ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦାନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିଲି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଳିମ୍ବଟିଏ ହେଇଛି ଯାହା ପାଖରେ ଆମ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ତାର ଇଏ ଆମ ସାଇକେଲ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଏ ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ଥିଲା ଯୋଉଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ସାଇକେଲ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମୋର କମ୍ପାନୀ ତ ବାହାରିଲି ହେଲେ ମୁଁ ତ କଣ ଖାଇଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲେନି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ସକାଳର ଖାଇବା ଲଞ୍ଚ ଦୁଇଟାକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଦୁଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଯିବ କାରଣ ରାତିରେ ତ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ कंपनी काम कर सारा पर है चाह टाइम देखिए आम बरा और तरकारी ये आम गेड़ू भाई जी सब फोन में व्यस्त था ये कालिया भाई जी आम कंपानी सबकि ये मुन्ना भाई गेमर आम गोटे यूट्यूबर भी तो ये तमिल मौसा जी अदा काम को आसती ये भाई टी अलग क्या सागे मिसा दरकार कम सरला रात बाहर देखिए दिनेश भाई पाखक आस दिनेश भाई यूट्यूब किसी प्रोब्लेम था तो मोबाइल सर्ट कला रूम को आसली रूम को आसला टेक चला भिडियो बनाइले आज फोन देखा गोटे भिडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलिए।